Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah la yadhlimu ahada wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa mustafahu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha subhanahu wa ta'ala wa'tabiru bi sur'ati mururil ayyami wal layali والشهور والأعوام. إنما هي مقادير للآجال ومواقيت للأعمال. فها نحن قد ودعنا شهر رمضان المبارك وأودعنا فيه من أعمالنا صالحها وطالحها حسنها وسيئها لن تعود إلينا أبدا ولا ندري هل قبلت أم لا. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقد ثبت في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال الله سبحانه وتعالى فيه يا عبادي إنما هي أعمالكم
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيتي الله سبحانه وتعالى جوم نيماجي هوبدي مونودي تبتدي توميدي himo waɗi ko yettire hiɗe yettamo bimbe kiki o jomirawo seniɗo mawɗo waɗɗo jemma o waɗi ñalorma o tawi jemma e ñalorma no lontodira no weeta no niɓɓa jemma no naata ñalorma no yalta si niɓɓi jemma on kadi yalta ñalorma on naata hiɗi lontodira ɗon sowno e sa'i Allah waɗirali ni ɗum tun abasa fijidaru ma ɓaymo faala wadde tun ɗum bal ko ka neɗɗanke joom hakkille ta o waajitora ɗum Allah o anda Allah o jarna Allah si Allah tawnimo bimbi o niɗɗi kikiɗe himo tumbi ɗon kikiɗe kadi ari woni ko ruyata ruyinalima ko yoolata yoolalimo himo e ɗon ko yoolata yoolalimo ko naɓata naɓalimo Allah waɗi himo jindude hoore leydi Allah ndi e ley laalagal kammungal hay o andata niɓɓi sina ko o yiyata no niɓɓita kon o andata weeti sina ko o yiyata hentike ko o nanata no uuma o nanata no diƴa o nanata no otta Allahu akbar aw arada shukura o jiyaɗo tumbaɗo ɗo no ɗum woni feɓɓude hoore mum o no haani yettude o joomirawo wonɗo e waɗirde ɗi ni kanko andata alay bonnandemo hay fuy bonnamo bonnanamo mi seedani ko o joomirawo tedduɗo mawɗo haanaɗo rewede haanaɗo yettede haanaɗo tabintinnade ngo timbaku ngun kanko Allah subhanahu wa taala ko bajjo e ɗi fof kanko joomirawo o toñata hay goto e ko tagi kon na e sifaji makko si toñidiray ko jiyaɓe ɓen amma joomi men la yadlimu ahada mi seedani kewo Allah tedduɗo mawɗo o neli o suɓɗi kadi e tagi fo makko ngon fof ɓe o tagi ɓen adi sakkiti o suɓike Muhammad bun Abdillah o waɗi o ɗo ko jiyaɗo ɓurɗo teddude e jiyaɓe nelaɗo ɓurɗo teddude e nelaɓe teddungal makko ngal kanko tigi o tabintinni ko sayyidu walade Adam Allah suɓimo sutti e ko tagi kon fof jiyaɓe ɓen fof taw e annaba ɓen fof kadi e nelaɓe ɓen fof e kala moƴƴuɓe ɓen Allah sutti Muhammad o waɗimo suɓaɗo makko nelaɗo makko o hombirimo annabaku ngun mi torike Allah juule o annabajo ma ɓeydanmo barkekin e kessihe on ɓeydanɓe nema on ko ɓe waɗani mofte ɗen kon ɓe laaɓani mofte ɗen ɓe suuɗani ɓe jam fati Allah wattu ɗon ngu mbatu mawngu teddungu laaɓani on annabajo ɓe mbati ɓe walliti haa ka diina hewti kaka foti hewtude sa yahande ɗe yewta fi ka diina ɗo heɓuno dadiɓe daditi haɓɓiti daditi walliti o ɓe laaɓanimo kon sika hewtiga enen hiɗen ɓurtiniɗen ka ɓuuɓi ka ɓunni hiɗe ka laaɓi kono woɓɓe wukinoke woɓɓe ndugganoma woɓɓe ndunganoma woɓɓe ngulanoma sika hewtita enen ko ka laaɓi ka ɓuuɓi wonɗen yo Allah yarroɓe sahabaɓe yuɓmina dendangal moƴƴuɓe iwtirɓe ɓaawɓe e yo Allah tumben e nde yuɓmede wattidan e maɓɓe musidɓe julɓe tedduɓe ɓeyden hulde Allah tabiten e kulol Allah on waajurama kulol Allah sowno e sa'i ka wonɗen ɗo e nokkeli goo hay lewru suuma e mayru ndu on yewtano la'allakum tattaquna e mayru ɗon huɗe Allah ko ɗum sohoruɗon ndu naafuɗon ittuɗon sadaka ittuɗon zakka waɗɗon moƴƴereji kono taw haaɓo andintinnede huɗe Allah ko muradu mawdu fof hulu Allah no yuɓɗitoɗɗa wa tawa wasiiɗoma ɗum ko giɗoma nde wonno dewe ɗen boyi ilande makka julde haa ka korta ɗo haa hewti hajjungun Allah subhanahu wa taala no bakkidiri ɗen dewe e kulol Allah wa tazawwadu la'allakum tattaquna
ko ɗum ta aamu innede huuɗo Allah ko moƴƴere ma ɓay sa huuɗi Allah Allah waɗante yolɗede haajuji huntoto andeji iwayi nawneji ndikkay ta aamu andintinnede ngo ko nafama an andintinnade andintinɗo men kadi e nde ko huɗeten Allah kon musidɓe julɓe tasko ɗen kadi no muraɗi ɗi wone sansorde ni no ɗe ñalaɗe wone lontodirde ni emba yo emba yo emba ɗan gurɗan no yaawi emba ɗan gurɗan no yaawi emba si neɗɗo hino selli himo heɓde itti ɗum koƴe makko e joƴƴa makko e hirande makko o tawa ya tanji ɗi faɗanaymo gurɗan ɗan doga e heña yaha heña e jonte tattinayi no feƴƴi hakko suuma e ɗaɓɓitayno ɗen neɓata tawi ko juldandu neɓata juldandu heeɓi balɗe ndaari no ɗum feƴƴiri heña taski ɗum ɗo musidɗo julɗo no ɗe ñalaaɗe woni feƴƴirde ni heña ɗi jemmaji ɗi leppi haa tawi ɗi duuɓi allahu akbar ɗa anndi ko honɗum woni e yaade noon ko an woni e yaade ko an woni e yaade goy kala ñalla ngal yiiɗa weeti ñalli niɓɓi anndu ko an ko lajal ma ngal woni ɗuytaade balɗe ɗe haɓɓananoɗa eɓɓanoɗa ɗen ko ɗe woni lannude musidɗo julɗo ndaari misal ɗo jooni si lewru ɗum no daraade na waka jibinande ma koko kunni wonno tara hanku yiirete panɗa giiɗe en tinata kum ñande on ko noon yurnodirte ko kankunni bimbine ñande ku yi'e gokkuta kum ɓeydike bimbititi ka hewti hay ñalor mattele sinange muti kum haynete ha neɓoya inne lewru ndun ha neɓata inne lelewal ha tata kunnewal ngal lanni huɓetude ndu timmitis ñande 17 15 sa taskike hoorema jibinede ma ko a boobo hiɗa tamba kono neɓata ko pen wonnoɗa a wonti boobo a woni entere a woni paykum a woni sagata neɓata a woni moko ba ay lewru ndun ndu timmi an kadi a timmi balaga shudda balagta shuddaka yabna adam a hatti hande kadi lewru ndu 14 mayru ila ɗon ndu ɗoytoto an ka capanɗe namayi 14 mayru ndu ɗoytoto 14 mayru ndu ɗoytoto capanɗe 4 ma e capanɗe 5 ma ka 14 mayru 15 mayru ndu ɗoytoto capanɗe 4 ma capanɗe 5 ma a fuɗɗoto ɗoytade hina ko wawnuɗa ko fof wawtata a tawa ɗoytike no ɗu ɗoytota no hande kadi ko yeeso tum ndu hammata ɗoytagol ngol ha weet niɓɓa e ñande goo lewru yi'atake few an kadi aɗo e ñande goo faydara a natti e suudu ta woɓɓe ɓen ha hewtoyta to ƴettitanoma mo siɓɓe ko ni gurɗal neɗɗo ɗan ko ɗum waɗi noon e yo on tigi tasko waaji to ɗi lallahu akbar ndaari suumaye dari ndu yahi e waynodiri e mayru yo Allah taw hara en heɓi ko ɗaɓɓa ko yo Allah okku en Allah danda en ko huɗɗen kon musidɓe julɓe suumaye en tumbi e mayru dewe men ɗen kotka men kan ñalormaji ɗin julɗe ɗen jemmaji ɗin sadakaji e zakkaji jokkere ɗanji en dewe waɗade en tumbiɓe nder suumaye on mbama kolam honno on mbama ndu naɓi toon ɗum naɓani en tumbi ton ɗen dewe ɗe waɗɗen fottino moƴƴi alhamdulillah Allah taw ɗum Allah dandu niddu mum on ndu naɓi koko programme ka Allah ko systéme organisaɗo kala ko ukkaka systéme ɗon feƴƴi hay sa a bouton appiyeteɗo ñoƴƴe piyo ko tumba ton ko yahuy no woodi kono bouton artirowo fin yo saatite moƴƴintine radio ton ala ko ɗiɓɓeteɗo tum naɓa ɗiɓɓeteɗo artira ala ko ɗum ko yahi ko gatata musidɓe julɓe allahu akbar ɗa foti taskade ɗum ndaare ɗum ko lan tauda ilayna hadi l ayam wala layali artata fes ko faalaɗa yo artu wo artata ko anuɗa o artata hay sa yi'iti palje maɗen e ellaji ɗin a faalama yo artu lutti sa tokki Allah yo Allah tawne ko arata heɓɓitoɗa ko mankuno hikka kon kono nduɗa ndu yaadu ɗum no artata ɓeyi ko programme a yahi lanni artata ko ɗum Allah andintinne ka deftere makko yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min hayri muhdara
kala neɗɗanke ñande goo ñande finoyay weeta ñande goo tumbodire ka jomirawo yamirnoɗen e dewe tawata kala ko gollunoɗa kon sembi ɗum no mbindano no mandina ton hiɗa marana ton a weɓitanete ɗum ñande goo. Allahu akbar. woni moƴƴi ko ɗum aroyta ha neɗɗanke on si hewtoyimo nden ñalade weetoyi o ina mali hada alkitabi la yuhadiru sahiratan wala kabiratan illa ahsaha. o bela hoore makko o felto en e yo jaka ɗum fo no windano hino mandina hay fuyi acca ko gollirano jemma hino ton gollira ñalonma hino ton ko suuɗano huwama wowɗa hino ton ko feeñano ko sowdano foppo hino ton sahiratan wala kabira illa ahsa alkitabu dhalika kullu. Allahu akbar. fof no winda mandina ko ɗum so Allah subhanahu wa taala yewten e hadithul qudusi mo imam muslim yaltini ka sellude makko. Allah subhanahu wa taala o noddi en oyni ya ibadi ono jeeɓe amen tagi mi nemi mi waɗani ko waɗante ko fof mi timminani on nemaji an ɗin ilaka tagude moƴƴinde mbaadiji ɗi moƴƴi taguduji ɗin mi nemini on e hi onon jiyaɓe am. on tagama on addama yo gollu kon huwoɓe an golloɓe an jon noon on golli aduna ton on tawtiɗan ka lahara ga awa ko gollul on kon fo ino mi windano mandina fof no waɗa no penta kala ñallal ngal golluɗa ɓeɓe golle ma nden ñande ɗen golle ɗon ɗe waɗana numéro référence gollal ngal ñalluɗa gollude nde ñalade ɗon e jemma on ɗon numéro mangal no woodi ɗen golle ɗon no classa to dossier ma o no udditana goto kala men hino jogui dossier no mbaɗi numéro makko PV makko on jillodirta yimɓe no wona tokora ka inɗe ka yettoje nene maɓɓe wona tokora ben maɓɓe wona tokora kono PV goto kala men ko PV mo jillodirta hino winda mandina dossier ji ɗin ɗon ko ɗum ɗaɓɓiteranoyteɗa ko so Allah innama hiya amalukum ko golle mon ni ko golle ɗon fof usiha lakum hayɗa windi mandini PV ji ɗi fof no winda no numéro ta no mara ɗon awa noon ɗo hewti ka joddi golle maliki yawmi din uwaffikum iya are goto kala ƴetta joddi golle mum ɗuytantake ma uwaffiha Allah tigi ni uwaffiha uwaffikum iyaha mi etanay on mi juura mi buurina timmatis ɗuytata ko mi toñata goɗɗo ɗuytangol mo ko moƴƴi ko wanno mi ɓeydantamo boni wona ɓay kaari ko ɓay ko kaari en ɗum ko hakkude men wonata ɓay ko kaari ɗuytane ɓay ko kaari ɓeydane ɗo Allah ni uwaffikum woni uwaffi mi hunnanayi on siko ko metete timmay siko ko etete juuray ɗo timmay kis goto ɗuytantake wala yaslimu rabbuka ahada siforano mo sikki julɓe honɗum hikki ɗon goto kala hen dike joddi mum ndin sene ndikeɗa himo ndaarude ko windanano kon himo hasbude ɗon hoore makko ñalaɗe ɗe o ñalluno gollude ma wowluno ma jemmaji ɗin Allah subahana taala inna ɗo o ndat taw joni kala tawɗo ka dossier mum ton ka kaydiji mum ton tawɗo ton ko moƴƴi o ayo yetto Allah ko ardinande makko golle makko ko yangi makko ke o waɗi mo tawi ko ina ɗum kadi ɗin ɗo ta goto fela nani mi nelino nelaɓen mi jippinino defte ɗen wajama ha yottike koni goto kala ɓanginanama inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma kafura ino laaɓi boy fala yalumanna ila nafsa ta goto felan jaɓata pes felatala pes awa yon tigi si felay yo fel hoore mo siɓɓe julɓe Allah hisino en ibadallah hadihi a'maluna in khayran qaddamna li anfusina fa khayrun najiduhu wa in sharran fa shar wal nuhasib anfusana qabla an yuhasibana rabbuna wal nas'alha ماذا قدمت أمامك يا نفس وليتدبر كل واحد منا هذه الآيات ليتدارك أمره قبل فوات الأوان وهذه الآيات استمعوا إليها قال الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مسيب جلبة
Allah no holliri ni haadi amaluna ko golle men den ni amalukum ya ibadallah ko golle men den ni say tum woni ɗeɗe huuɓuɗen hikkinɗen yeeso maranoyɗen hoore men ka fuunata ɗon diwyata wuɗata majjata faytindirtake ɗon tawi koko moƴƴi hikkinnoɗe yeeso koko moƴƴi taweten faytindirtake Allah dandugal siko boni ko ɗum on tigi jonni doyte ko ɗum waɗi noon an tigi ɗo alhamdulillah en hoori timmi en naafi timmi en waɗi hatmu on en waɗi iidi on jooɗi darta salama ko honno waɗuɗa ko honno feƴƴirma suumaya on ko adi a sappoyaade haa tata ko joomi ma dartanoyayma golle ma kuuɗe maɗen ko kanko hasboyayma si a darti salama iɗa ndemmaniki san a heɓɓitoto ko tawi honɗum laawinoke mago ko wawano wadde ko raɓɓinɗinninuɗa goo ko baltinoɗa goo a heɓɓitoto ko aduna ka adi laawade hay fuy laawaki ɓay tunɗa lutti wuurude hiɗa selli hiɗa ka aduna ka hay fuy laawaki e to heɓɓitoɗa kono taw a dartay ko honno muradu wonire taw tawi Allah waɗi a wanno ko moƴƴi yetta Allah ɓeyda tawi ko liddu mum heɓɓitoɗa hay fuy laawakima ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala no ardinanen ɗo ayeje yo goto kala men waɗuɗe yeeso mum o tinto ɗon o darta ɗon sala makko Allah subhanahu wa taala janti e nder ɗe ayeje ɗo tati aya o ka suratul hashr o noddi onon jiyaɓe julɓe fof gomɗinɓe mo jaɓanimo o yimmi ko ono yo jiyaɓe am ko ono yo gomɗinɓe jaɓaniɗan ɗofti nani jaɓi en ono yo nani jaɓi en goto kala yo dartu sala mum ndarana hoore mum ko honɗum hikkinɗa yeeso ka tawoyta ton hina ko accuɗa ɓawo ko darata dey biyenji ma ɗin lammari ɗum ɗo lammari ɗuma to lammari ɗuma to ɗum ɗo hatta taskoɗa ndara ko yangi ma ko jawdi ma ko halal ma kono ɗum a maayay acca ɗo a anda sa acci ko homɓe accitata mum ko homɓe luttitay ma ɓaawo ma no gasa goɗɗum ko ɓe a yiɗano hay naata kama ɓe a innidirtano on tuggidirta on noddidirta on yaatindirta on huwondirta no gasa ko ɓen holloyta dinŋe ka ɗon firta fiɗi gantan ɗon ta e gurdam ɓe tippatano ɗon taki ko ɓen firtata fiɗi gantan ɗon nde ñande haɗaɗa waali to koye honɗum wonɗa to waltandur nafsun ma qaddamat li gadin kon tigi hikkini yeeso kaw tawoyta to ko ɗum woni halal ma ngal ko ɗum woni keye ma luttowo ko ɗum woni biyem ma tigi tigijo on tigi ma qaddamta li nafsika yawma gadin Allah on aya ɗon tawa ngala jonnude kadi mo koɓen firitike mo darti on ɗon oya aya kadi to o inni wama tuqaddimu li anfusikum min hayrin tajiduhu ay min khairin kala moƴƴere nde ɗuuɗi nde fanɗi nde ɗuuɗi nde fanɗi nde sewi nde sembi tajidu ɗum kadi o taway ka Allah ɗum ɗon kadi so tawi tum woni a hikkini moƴƴere yeeso a waɗi tawi wiya ko Allah waɗana no dewal ngal no laaɓi pos hakkunde ma e Allah a sikkali toon yiingo naatali toon nani naatali toon no hawre sawaba on ko sunna nabijo on so Allah waɗi ɗum no hawri Allah tigi inni ha moƴƴere nden heewoyay huwa hayran nde moƴƴere wa a'zama ajra ko joddiwi boyi heɓoyta ɗon kono e taw noon honɗum komi hayri ko moƴƴere laaɓude poyi yamirande hawrude e sunna hawre e sawaba ɗum baraji ɗin sowoyte ɗuuɗoyay an tigi ngalɗoya ha woɗa siko an huuwi ɗum siɗa handi ɗum siko an tun jeyi ɗum e si a hawta e woɓɓe bal a yeetete ko an tun jeyi a huuno laɓɓinɗa hawruɗa e sawaba ko on sawaba ko torete no Allah hawrindin e sawaba ko ndin jotti sawaba on ni jonnaɗa ɗo yo Allah hawrindinne mo siɓɓe juɓɓe tedduɓe o yewten kadi ka suratu zalzala ɗa فما يعمل مثقال ذرة خيرا فقد يكون خيرا خيرا وإن ما يعمل مثقال ذرة الخير سكو الخير كم مؤجر إقبال هبان ده داتون كون سوني خيرا كلا مؤجر ده وودا هوده نناتي دون قطن أسود تودا قطن فينيا ودا سود دا وولا فينيا وولا كون إنهم فو الله سبحانه وتعالى نمفتك خيرا دون هندو تا جنوي تا يوبي دا جوجمو
siko liddu mum kadi ko on tigi suuɗi molti ƴuuwi uggini huuwi ma o wowli o sowndi o wowli o feññini o wowli charlan ɗum ɗon kadi fof yarahu o joni toyte ɗum ɗon kadi yoɓe dano timmi dis ɗum ɗon kadi o ɗuytandake mi totti Allah subhanahu wa taala Allah hawride e sawabana fof jeyaɓe Allah barakallahu li wa lakum fil qur'ani wa sunna ونفعنا بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله مجدد النعم على خلقه والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخاتم أنبيائه أما بعد معاشر المسلمين لقد رحل رمضان ببركاته ولكن رب رمضان باق حي لا يموت وعبادته مستمرة لا تنقضي بانقضاء يوم أو شهر أو سنة فهاكم صيام أيام البيض ويوم الاثنين والخميس وصيام 6 من شوال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر رواه الإمام مسلم في صحيحه وكذلك عباد الله الإحسان والإنفاق والقيام كل هذه باقية يا عباد الله وإن رحل رمضان قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أيتي الله سبحانه وتعالى هي تنتنا يدجيا ببني ماجدين ɗuma ɗano yano lan sikke lanni goɗɗum wo kadi noon hikkita ɗon ka tawata a tayratake few taƴinota nema Allah moƴƴere makko nden tayrata ɗuma no feƴƴa ɗuma no ara ɗuma no feƴƴa ɗuma no ara suuma e feƴƴi hajju sutitiɗo tagayne ten jeegoje ɗen ɗo jeego juldaɗo ɗo a tawi fi mouvement hajji fi golle hajju ɗe nanggama sowno kalawde ɗuma no gasa ɗuma no ara ɗuma no gasa ɗuma no ara ala e tayrandema an jiyaɗo Allah miɗo yetta o ɗe yetta o yo Allah juule nelaɗo makko omo sutti mo timminire annabaku ngu jiyaɓe Allah tedduɓe horuɓe timmini naafi timmini alhamdulillahi suumaye kan lanni woɓɓe inna suumaye maayi e bi'ol woɓɓe suumaye maayi kono si suumaye mayi wonandi innandu mayi jeynoɗo suumaye kan ko rabbun karimun hayyun la yamut jeynoɗo suumaye on ɗon ha joni o seerali himo wooda ko wuuruɗo hayyun qayyumun la yamuto gurdan tabitan ɗammo o mayata ɗum ko sifa jiyaɗo luuɗo mayɗo ronkugol ngongugol weelede ɗon ɗeede maygol ɗum ko sifatu da'afin jomirawo on ko yattasi bi sifatul kamal ko timmuɗo si suumaye yahi wonande innoɓe mbiyahi a joni men kan himo lutti woodede si suumaye mayi jon suumaye kam ma yaali musidɓe julɓe dewe makko ɗen kadi hino luttude hiɗe wooda ɗe jokkodira bimbi e kinki pannen no weetude nangue no fuɗude ma no niɓɓude koode no fuɗude dewal makko ngal jokkodiray dewe makko ɗen ɗe lannirta fi ñallal feƴƴi ɗe lannirta fi e lewru maayi ɗe lannirta ma hitande lannide yanati hina noon few musidɓe julɓe dewe ɗen seerali hiɗe wooda suumaye ko waɗirano koka eltoɗa waɗa dewe ɓeydaɗe waɗaynoɗa ɗe a wowano wadde waɗa nawas ko séminaire formation innaɗa ya waɗu naadaɗa e on formation ɗon ka eltotoɗa e nder balɗe noga e jeenayyi ɗe horuɗa ɗen sa juulatano jemma a eltike e nder balɗe ɗo on séminaire mo natuɗa ɗon a formike on ɗon a naafi jemma a jangi qur'an woɓɓe ɓen ko wonde ɓe janggayno ɗo a jangi e mayru a juuli e mayru a honɗum a ɓeydi dewe ɗe wowano wadde
maɗa wowno kono ɗa raɓɓinɗinino e majje Allah waɗi non joni honɗum a eltike nder ɗe balɗe ɗo alhamdulillah a wowti e to noon toroɗa Allah jaɓanede e tabintinnede toro Allah ɗi jaɓanede e tabintinnede a gollanimo a yiidali on humɓodiraɗo inna koni mi faalira mi jaɓima mi jaɓali andi koko hunde hulɓininde anu jota toroɗamo jaɓanede e tabintinnede dewe ɗen ko ɗum si suuma e ma e jo suuma e no lutti ko ɗum waɗi hankadi mo siɓɓe julɓe dewe ɗen lannade siko dewe hoore jeeɗe ɗen alhamdulillah ha joni yo Allah jaɓan on jaɓanen en fof pellet ka woni ɗo ka darimi ka hoore e minbar ɗo ni no buy eɗen no hoori holli ɗen jaɓi wondema kotka lannaali jeegoje ɗen no hoora alhamdulillah yo Allah jaɓu fuɗɗiɓe Allah timminanɓe fuɗɗaki ɓe Allah newnanɓe ɓe fuɗɗoɓe timmina jaɓitanen en fof alhamisa e tenen no wooda ko hooreteɗe sappo e tati sappo e nayi sappo e joyi ko hooreteɗe e sa anni ke hoorani Allah ñella fi sabilillahi ɗum fof goɗɗo kan no lutti wonde mo siɓɓe julɓe duumo e ko fuɗɗiɗa kon ha wowtuɗa goɗɗo du satti e marasi a gayni horude e marasi a ñawlaki hay si satti ñalaɗe goo yeɗɗalan ka avril ma ka mois de mai ma ka avril ma ka mois de août ɗon koyta horude no ɓuuɓi no ɓunni a hoore e marasi ka tawi no wuli jemma no wuli ñalolma no wuli nangue marasi andage say Allah waɗi a hoori ɗon a naafi ɗon neɗɗi ka tata no diwyima ano ɓuuɓi ɗon ɗon kan on ɗum harani innay na ko sattata wonande mo Allah newinani Allah newinan en awa teno ɗon hooreteɗe yakka seede men a ko noon julde jemma nden lannaligoy a eltike e to duumoɗa alhamdulillahi ko ɗon jiyaɓe ɓen seedata julɗe jemma ɗen ko ɗon yimɓe ɓen seedata taƴoɓe kutuɓen ko ɗon huntoɓe haaju ɓen ko ɗon si goɗɗo ɓurima jemma ɗon fampeteɗe ɗon ɗen ɗe wopata kala fellangal ɗon ngal fogata musidɓe julɓe du'aɗo jemma ɗon on du'a ko parat ko direct yata réseau hay connectotoɓe téléphone ji ɗin réseau kupata jemma si a faala huntude haaju connectotoɓe jonnodira fi affaire ji maɓɓe jani ɓe ha 0 heure feƴƴa on ɗuma haray réseau on no tabiti mankata ka si ala e suuɗude réseau no moƴƴi hakkude ma jeeyaɗo mo huntidirta haaju yeɗɗala hakkude ma joomi ma no moƴƴi few a ko ɗon ɓurɗete nani iyamul leyl mo ɓurima ɗon mo ɓurima nde gorema no ɓuri haɗayɗa tawa awa julɗe jemma ɗen ko yakka seede men ka wawno ɗo wadde sadaka e suumaye nelda ɓeya to okkura ɓeya to fando ɓeya to ha joni kim moƴƴuki ki eltinoɗa hikki lutti on nde waɗu ɓeydu mo siɗɗo julɗo ka dokkal ɗon ka moƴƴagol eɓe wawata jokko eɓe jokkatako ma faala innude kon kala moƴƴereji ɗi wowtuno ɗen wadde e suumaye foti ko korka kam foti ko julde nden foti ko sadakaji ɗin foti ko janngugol ngol foti ko jantagol ngol ɗiɗo fof hankadi mo siɗɗo julɗo duumo e majji tabita ɓeydoɗa Allah okkora ko ɗaɓɓuɗa kon jentiti ko joomi men yewti en fii ɗiɗo oyni innal muttaqina fi jannati wa uyun ɗen ɓe Allah hawrindinni heɓi kulol Allah ka korka heɓi kulol Allah ka julɗe heɓi kulol Allah ka wondigalji hon ɗum Allah marani ɓe hon to ɓe wernoyte ko fi jannatin ɓe wernoyte e nder aljannaji wa uyunin tawa ton canɗi no ila o ɗimo jantiɗe suratuji goo mo janti ɗum ka surat Muhammad ka ɗin canɗi caangol kosam caangol njuuri caangol ɓeere caangol canɗi fi jannatin hiɗa hoɗe ɗin siko ko diwyi faalaɗa a yaade ka jardin ton joɗɗa ka diwyi siko ka ɓuuɓi a yahay ton siko ka ɓunni a yahay siko ya fubbo a yahay siko ya juuwo a juuwoy siko ya wooɓa ndiyan a wooɓay siko ya surɓa surɓoto fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum e Allah okkiɓe ɗum koni tun heɓotno wallahi ɓirana no lakkere yangana no ga kukkana jentito ko joomi men inni en kon ko honno ɓe heɓiri ɗum ko honno ɗum ardani ɓe kanu qalilan min alleyli
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين هذه كمؤمنون بونو كأدنجا تمؤمنون سبهدون تمؤمن كدي سبهدون الله tumbinirani مؤمن كي مؤمن gongol don tahu ko harano sa mo ya ni hore ma ko mo be ma kataka de mo sibehedun sa mo ya ni salama ya Allah wa de mo be o wati don hon don kadi kanu qalilan min al-layl ma yahjaun be ko sedani ko tutuno jemma dano ay tum bandu ron kay batte yang gigi on diga ara ko tina bandu dum fiyo hebti kembe o no wawi tira wadde dewangal wanu fowtu rayno ɗon kasum kaydi nafude wawiɗa ɗon e nder minutaji seeɗa yo ɓandu ɗum heɓdi kembe on tigi ya visito ndiyam immo duura jemma ɗo ka ɗiyamo ɗon andi koyo ɓeƴƴiri ɗo kadi ko kanu qalila min al-layli ma yahjaun kuntum qalila min al-layli ma tahjaun fi ramadan awa hadi al-ayamu allati ta'tikum والليالي التي تأتيكم كونوا قليلا من الليل ما تهجؤون ete hara ɗum ɗo yiɗi ɗin neɗɗo no waɗi keɗano walliɗo ka yenade ɗon awli ñaamo on mattuɗano ɗuytuɗegol ka aduna ka eɗa mattawɗano ɗa nani waɗu ka on tuma heɓoya joddi ɓe ɗanaki buyɓen to Allah janti kadi wa bil asharim yastaghfirun ka wendu ka hoore subaka tawata ko inɗe waktuji ɗi fof ko ɗon ɓuri teddude ko ɗon ɓuri moƴƴude ta on tuma ɓe punni Allah hiɓe fewtuyi on Allah ɓe towna sookeji maɓɓe ɓe insino ɓe du'o ɓe toɗo Allah haajuji maɓɓe tata neɗɗo so ɗaɓɓay ko fewdu ka heɓotoɗo mo ɗaɓɓata mo tuɗay ko sa'iyo jan tuɗante hina heltuɗan ɗin sa'iji ɗon kadi tataɓal jemma ngal ko ɗum ɗon kadi kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharim yastaghfirun lanni ka jawle maɓɓe kadi geɓe miskinɓe no ton geɓe alyatimaɓe no ton jannaji nemine ɗi nemaji yeɓne ɗi jaramji nemino kala won ton ko musidɓe juɓe Allah tabitinge ngeɗeɗewe okkayn ɗi moƴƴereji ala ya ibadallah inna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin azimin wa bada bi nafsih wa thanna bi malaikati qudusih فقال قولا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كما صليت على عبدك إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فرج هم المهمومين منا ونفس كرب المكروبين منا واقض الدين عن المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وسنوات مديدة اللهم تقبل منا صالح أعمالنا اللهم تجاوز عنا سيئاتنا وكفر عنا ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اجعل خير أمورنا آخرة وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة